Kitabu cha Maira mriango wa 49 mstari wa kwanza hadi wa 20 hanamba sirikizani utu ninwi mataifa nyosi hegani masikiro munisikire nyosi mkalo duniani sirikizani nyosi abo mnaatite matajiri na maskini hamwenga. Kanwa kangu kanda na maneno ga hekima na maso ga moyo wangu ganda reha kuelewa. Nindahega sikiro nisirikize ndumo. Ndaringaza fumbo rangu kwa kuhumira kinubi. Pano ninigohe wakati wa taabu, wakati utiriri wa maadu yangu unizungulukaho. Ao makuluhirao mali zao na kuzilika kwa unji wa utajiri wao. Ujeri wenye kakuna mtu adimaye kuukombole uzima wa mwanziwe. Hedu kumuriha Mlungu gharama ya maisha gapakwe. Mana gharama ya maisha ga mtu ni bomu sana. Kadima kumboza kitu chochosi kitoshacho siku zosi. Ili kwamba ishikare na kare bila kuona mbira. Ujeri wenye kila mtu anaona kukala hata enye hekima ni kufa. Azuzu na jinga nao pia manafa. Na manarichira angine mali zao. Mbira zao ni nyumba zao kare na kare. Ni makalo gao kijazi hata kijazi. Idzaho yominda maipa majina gawenye. Ela anadamu hamwenga na ushaha wao kama toa bule manafatu here nyama. Iyo ndio ngira yao maji kuluhirao enye. Mwisho wa ao matoshekao na maneno gawenye. Manalongozwa kwenda kuzimu here ngonzi kifa kindakala mrisa wao. Manataramka mbirani mwenga kwa mwenga. Miri yao enda olera kuko kuzimu kundakala makalo gao. Ela Mlungu andanikombola, andaniokola kula na nguvu za kuzimu, maana andanihokera. Usigohoke ona mtu anatajirika na mali za nyumba aye zikingezeka, maana andihofa. Kanda tsukulana kitu chochosi, malize kazi ndataramka kukotsi ni hamwenga naye. Idzaho andadzilika wakati ya moyo na kulipa ni atu wakati afanikiwaho. Andakwenda akatunganane na akare akwakwe ambao kama ndao na mlangaza kaheri. Mudamu mwenye ushaha ela kana ufahamu anafa tu here nyama.